Giêsu thay lại khang ai alung ding the tu mai lu hai nok seng tu na kau mai garo tribe Meghalaya state khâu lung lâu khoan mai ka mai rui rawang zan khâu kapanti la kan di mai gan khâu salo kan mai lat re mi pari hai kum jingru na chakiu hu thang pat kan mai pari ye ramun dit mai nei kai thang rui gwang na dilau khâu nok seng tu na kau mai pu ram lum pan khâu rui mai gai si na Krista khâu lum lâu kan mai kaling pat kan mai pari ye Nam pau rui nam mai guai hu khâu Krista khâu lum lâu kan mai nok seng kai tati hai sulwai khang kau pat the Nam pau rui sa the nang lum bam mai khâu rui han pat dat tho kum mage thai tau ka ding khâu nang kai mai guai ta sulwai am puni the tu na sa khon the bumeng than mai rui ka chu lo mai pan nok seng rui dau the Giêsu thai lai khang alung ding the Nam pau tay kalung puam na kana ngan mai kanai ta teng pai ri kap loi khang ladan pat the kumna kading khau kana nai tay kap loi kan the nam pau tay rui nang ri lumbam mai khau tay rui tat pat lak dai cho nang na nai thai kan the nang nau ni thai dat put ni the tu na sa khon the nok seng rui dau dat the Giêsu ta ai lum arana sini pat na kanau ta sulwai tho tu na sa the khau tai teng pai rui kanau ta ni kap loi the nam pau tai rui in kham mai suna than da the nang khang ka dau cha mai khat ti dat re nang kyu nang ram lum khau rui palat ai tu na than ka loi da the nok seng tai kanau kana thai na zibam mai hu khau in kham mai lat suna sa da the cross rui a hu khau di rui a thai thang ngalan lakhe mi ding khau tai nok seng ka mai ka hak tani kap loi the mi kai khun rui raw kwang khang kanu panti ta suloi mai ngan khang nu lau kan mai pan rui nam pau ka hak khani kai luang ka pum na kum na Krista thai lai mai gai si na lungai gwang kan ne rik mai rawang zan him dai du amen